Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamenta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hakajing board den ka Voice of the People Party VPP State Youth Wing, halor kajing don jongi bar jala ki balong try ya ka jaka ka blakir tin blue hapolo, hakakat pratrik jaleo arhaja arpunrio, ka VPP State Youth Wing, kalalaj banya kundo yo Abhilash Baranwal Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District, ringkat kajing kentu ban shimkhia halor kajing lap ka VPP, lingba ka RTI. Habakran sikilat patay kubor na kalyang uba David Omwi, Executive Member ka State Youth Wing VPP Ulaong. Baha kajing persyang banyakendu ya ka Additional Deputy Commissioner dang hakinagi kindiat sngi gibladam, kalakan tat yaki da ka papensay bakal don kajing persya na ka third party. Ulaong baha bapan da kajing thoru kam ai satya da ka baong tang da ka ketien halor katay kajing persya. Nolor kata ulakan no ru ba kanejing le kapen I bakadani Asian dat bat kumta ulaong banakalyang u Deputy Commissioner ula pentikna bon shimkhia halor kani kaman. Iwan Pak Sesimenta BD waktu ka RTI baka kira file regarding itu tin blue ke basarong ya ka office NPP hati pulu ni nama bakat kum ka RTI bela yolom but ba pilai patai kebor bang ila persai ba ka jingmi tu RTI dan ka tu ka ningut in non tribal sebayo di had hapeng ka tu ka jing tho kidan pa sa 2-3 others ka mention kidan sikigui beri bayo di base na kata di katkom ka RTI ka malakho kalong ba ngin seek all the documents naka office but during office hour di nakalyang jongi gilawan but applicant gilawan di onda gilapoy hapo ka kamera jongi additional DC body pay ka revenue dari ka simon di kamosusi kalong patip sa pilong ba gila khanglat yangi yung ba don bo object ya kani ka jingwan jongpi namada kiwi kibri di kataru gilaong ba haknur kom pi object peningi da kot kasla em dan kata ngi siang ipi la kentir tikum kini gimla manong ken kan ka official office ban pisu ang ka ketien ka long ken hawa udan kanu no objection peni ngi di kot isla de hak ni ka benta bangi kwan sisi tempa ini ka lang sisi ru ang ba cho follow up ikani bagi ke ba kadi ba kum ka RTI ba mention tu ba min yo information da kan ni office di sisi la ang ba unai ini iPod si tuk neski kini musuh pendek pak kena kalian jungi lumba bagi gas pesat sikit diberi pada pet yang ada kebentar lumba kau dum lek kasih abang gi wa de lenti jingi sa ni kham lek kan lenti ni kwa mentip ya ka hok mar ba ni hang ni gimdi ba dawai ya ka ru gi dawai ka hok mengintip mono kita ke bayo buat ke kebentar ba propose so ke kebentar PI beri ngitang iya kan ni kebentar ngitang dien bagi stu ngitang bon ke batang mandi sekhwat ngitang jam ke batang barang ya sekhwat bat ngitang ni pentip di pibat mandi sekhwat tu pihak jengtip pada ni manu kita kiba la khang pisiau la objek yang kata ka jeng wat RTI jeng pisiau itu kan one bit po ka office jong ka additional DC body pay revenue bai ang ba kidan ka dan objection na third party kan mention ngi manu object objection ada pidan objection ya ni peni yang ini peni applicant jadi bahkan ni kadi siti ber object ba am dia pi la khang manu li ni ko istan dei kum kata kam dan kesulong bi dak kentien di hato kentien ka kam song dong rem ken ai peni dak kot di hadu mta kim la ben i kita ka kot belong ta sakhi ba pesa yang ban khang yang ban wa kita ki documents ba dei ba RTI ba bi ai di kalong ba bi ken ben di RTI ka bangila tho ngila ayo kalau mention very clear when seek all documents within the office hour habang ina alek mata ti nile ang to kamdi kakam kambo ni habang ni dawa ko mak kinjai wa ko bat ngai scam lu ba kali ke jingkaran matasi at pili asong di school di ba kabenta ko wadi ai si wadum khangla te hatu phem simde bale se kani ka jing kata ka jing le jong ka ni ka tanat bade pet ba kalam no le se ba ka don Asian dat le se ban yada ya no embang pi ban ong kata hi ngadu kani kia kejingwa jengi kamli su badang wat nang menta dang sisi asngi ni stay yang atio ni kejingwa ka bala dekisna ti pila man sutu ni beli ka don kedile sisin ma don kedile kamon ka don jingi ondong jongno man ka don jingi tu kam jongno diberi halo
thì ngi su thu kham tam di on apa yung report ai kita ka objection tak nak kentir kham ka kot thì ta ka pau sai kan ba ka dan ka jing yo nang jung lu thì hawa ka teng lu pen mi way armut plus 2-3 others thì ka mot ki kita 2-3 others thì bang sa ngi kwa kita ngon tip ni thì mà ta ada ki khang kara ni ka mot kam kot tak ni ngin nang yai wa su ba ngin lap hiru Tik ai bida ka senjam ka ba penyesem pada. ngin sinjam jeng i ngin nang wa la si kui beta le si kan kadang keluar ekrat ben batai bi dan ada ka puan le si ngin sap ngin sebatai bi ndai ka kom ka jing ong di si mene ti ular ri ong ba nak lang jugu unjakan wa kan di department ki ubor wat un sa petip pa si Tu pia bu ka kapuri ai ba ka no ka ding ka no singin pentep ai. lang no by next week Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya